Poštovani gledalci, još jednom želim vam dobro večer. Vlasti RS-a predložile su izmjene i dopune Entitetskog krivičnog zakona kojima se uvode krivična djela protiv časti i ugleda. Krivična djela uvrede, klevete kao i iznošenja ličnih i porodičnih prilika. Za to su predviđene kazne koje idu čak do 120.000 maraka. Da li će ovaj zakon zaista biti stavljanje okova i lijepljenje usta? O tome između ostalog u narednim minutama razgovaramo s profesorom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, sa Nadinom Lavićem. Profesore, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer vama i našim gledateljima i hvala na pozivu. Profesore, evo, dakle, večeras smo svakako i u vijestima o tome govorili. Znamo da je to u fokusu javnosti pokušaj entitetskih vlasti u RS-u da izmjene zakon kako bi kleveta se uvela u krivični zakon. Evo, ne odustaju od toga, iako su prisutna brojna negodovanja. Šta zapravo žele postići ovim zakonom? Pa, prije svega, dobro je kada u jednom društvu pojave i procesi pokušavaju se uhvatiti u zakonski okvir i da cjelokupni društveni proces bude na jedan način obilježen ili zaštićen zakonima. I to su zapadnoevropska društva gdje zakon služi za kvalitet života. Međutim, u ovome prostoru kod nas, balkanskom prostoru, mi znamo da pravosudni sistem i zakonski sistem često su bili vezani za totalitarne poretke vlasti. Imamo teška iskustva ili loša iskustva s tim. Sada, biti u skladu sa zapadnoevropskim normama je neki moj san privatni, a treba biti san nas sviju. Ako u zapadnoevropskim društvima postoje zakonske regulative i norme kojima se određuju pravila ponašanja u svim oblastima, u Skandinaviji, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Njemačkoj i tako dalje, i to pokušati prevesti ovdje, bilo bi dobro, bio bi ideal. Međutim, pravosudni sistemi i politički sistemi u Skandinaviji, u Njemačkoj i tako dalje nisu identični ovim sistemima. Dakle, tamo je nemoguće da pravosudni sistem bude u rukama određene političke oligarhije i da služi za interesu ili zaštiti jedne političke grupacije. Ovdje bojim se da ako se uvede ove dopune krivičnog zakonika oko klevete i uvreda, da bi se to moglo zloupotrebljavati prije svega na profesiju novinara, da bi novinari bili na taj način ušutkani, pa onda bi, na primjer, bili ušutkani slobodna inteligencija, Freischwebende inteligencija, slobodna lebdeća inteligencija, profesori, umjetnici, pisci i tako dalje. I svako onaj ko bi bilo koju kritičku opasku dao na djelovanje političara ili bilo koga u društvu, mogao biti izložen jednoj prijavi tužiocu i onda bi tužitelj, ako je pod paskom neke političke oligarhije, mogao pokrenuti postupak protiv vas i vi bi bili kažnjeni, ne znam, od 5.000 do 120.000 i tako dalje. I u tom slučaju većina nas bi osjećala strah, ne bi smjela slobodno govoriti, ne bi čak smjeli misliti i to me posjeća na mogućnost postavljanja jednog totalitarnog poretka u kojem bi samo nekoliko ljudi bili slobodni, bili iznad zakona, a ostali bi slijepo služili tome. Dakle, mi smo svjesni da je za 30 godina na ovome prostoru desilo se svega i svačega, agresije, genocida, zločina i da su pojavile tajkunske skupine koje su na nevjerovatne načine došle do enormnih bogatstava i sad one bi htjele sebe i svoje nasljednike predstaviti kao ugledne građane. Niko od nas ne bi smio u to posumnjati. Ko bi god od nas rekao da to nije baš tako, on bi bio izložen vrlo rigoroznim kaznama. I ako to prođe, ako taj nacrt zakona prođe, on će donijeti velike probleme. Naravno da treba na neki način sankcionirati laži, obmane, opanjkavanja, klevete, uvrede, ponižavanja ljudi. Naravno da to treba na neki način sankcionirati i da to nije prihvatljivo u demokratskom poretku. Međutim, ako neka grupacija politička pokušava zaštiti svoje političko stanje i ekonomsko stanje koje je ona dostigla tokom zadnjih 30 godina, onda moramo se pitati zbog čega to radi. Je li možemo kazati da je na neki način možda ovo uspostava nekog novog agresivnijeg režima? Pa, obično se ovaj zakon protiv klevete ili inkriminacija klevete
uvodi kada se priprema neko stanje, kada će se stvari pokrenuti u nekom novom smjeru, možda neka agresivnija politika, možda neko konfliktno događanje i da se zaštiti oni koji će to voditi, da se zaštite od bilo kakve mogućnosti da neko im nešto prigovori. Znači, to će biti brzo sankcioniranje određenih ljudi. Ja ne vjerujem da će to baš tako lako proći. Javno podržavam Sinišu Vukelića, Trifunovića iz Buka, gospođu Tanju Topčić i tako dalje. Te ljude koji su danas u Banja Luci lomili olovke i rekli da je gotovo sa profesijom novinar. Ako je gotovo sa profesijom novinar, onda mi nećemo više imati informacija ko će govoriti nama precizne informacije o tome šta se dešava u našem društvu, kuda neke stvari idu, ko je nešto proneverio, zašto je proneverio, nego ćemo imati frizirane informacije, jednu orvelovsku društvenu scenu u kojoj će neznanje biti vrhovna moć. Da. Evo, spomenuli ste neke od kolega koje je u međuvremenu predsjednik RS-a Milorad Dodik nazvao spodobama. I znamo da su nakon toga upravo dvojica kolega u Banjoj Luci oštećeni automobili. Evo, odnosno može li javnost u RS-u postati svjesna onoga što se događa, onoga što im se nameće i plasira ili jednostavno to ne može ni na koji način da dopire do njih? Sasvim je jasno da u Unitetu RS postoje ljudi koji su svjesni svega, kao i mi ovdje. Dakle, ali sasvim je izvjesno da ti ljudi nisu u stanju da bilo šta promijene. Iz jednostavnog razloga što politički poredak i sistem nije u njihovim rukama. I njima je jedino ostalo, kao novinarima ili kao profesorima ili kao slobodnoj inteligenciji, da javnom riječju to dezavuiraju, raskrinkavaju, napadaju, kritikuju. Dakle, da određene argumentacije ponude. Dakle, ja također prihvatam da je moguće da vi kao novinar i ja kao profesor mogu da pogriješim. Znači, mogu nešto da kažem što nije tačno. Ali ne možete me sada ne zlonamjerno, ne želim da griješim zlonamjerno, ali mogu slučajno nešto pogriješim. Ne možete me sada, zato što sam slučajno rekao mjesto 2,8, ne možete me sad zato sankcionirati i reći da sam to ja izvršio kao neko krivično djelo. I sad, šta će se desiti ako kleveta uđe u krivični zakonik? Kud će to ići? Ako to ne bude više u građansko-parničnom postupku, kuda će to ići? Mi ne možemo pretpostaviti i bojim se da će izazvati strašne reperkusije na društveni život u Unitetu RS, a onda i na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine. Da. Nevladin sektor i brojni intelektualci upozoravaju kako se predloženim izmjenama zakona zapravo krši temeljno ljudsko pravo, sloboda govora. Da. Dakle, nama je kao ljudskim bićima dato da imamo moć govora. Dakle, gledajte oko nas koliko je bića. Svi imaju neku vrstu govora ili komunikacije. I zamislite sada da nekim zakonom pokušava ograničiti vašu slobodu govora. To je znači ništenje vas kao ljudskog bića, kao bića koje koristi logos. Ono što su stari Grci nazivali zon, logone, hon. Biće koje ima razum i jezik. I sad odjednom da nas pretvore u poslušnike. Dakle, očito je da ovdje postoje neke autoritarne, totalitarne, orvelovske namjere da se određeni društveni poredak zaokruži i počini nečemu što se sprema. Da li se sprema neka agresivnost, neka konfliktnost, to ne znamo, ali očito je da se time možda i prepoznaje neki strah od mogućih sankcija, od mogućeg zakonskog djelovanja i tako dalje. Dakle, da je ovo ozbiljan političko-pravni i pravosudni sistem, kao što je u Njemačkoj i Skandinaviji. Oni koji vrijeđaju druge etničke grupe, religijske grupe, koji potkopavaju državu, dovode u pitanje državu, bili bi u roku od 7 dana procesuirani i sankcionirani. I on bi završio sa svojom političkom i životnom karijerom. Ovdje je moguće, zato što je pravosudni sistem vrlo suspektan, još potkopavati državu, vrijeđati jedan narod, vrijeđati jednu religiju, ponižavati ljude samo zato što imaju drugo ime, drugo vjerovanje, drugu boju očiju i tako dalje. Dakle, mi trebamo svi zajedno težiti k tome da Bosna i Hercegovina postane dio europskog pravosudnog i političkog poretka, dakle jedne pune demokratije gdje je najviša vrijednost čovjek,
pojedinac, građanin i gdje se ljudska prava poštuju. A među tim ljudskim pravima je sloboda govorenja, sloboda mišljenja. O svemu na ovome svijetu. Ne može biti tabu teme, ne može biti zabranjeno govora i tako dalje. O bilo čemu što se tiče nas kao ljudi, kao pojedinaca i kao jedne političke ljudske zajednice unutar jedne države. Da, jasno je da bi se usvajanjem ovih izmjena unazadili demokratski procesi u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo, jeste da se to veže za manji BiH entitet, dakle entitet RS, ali jasno je da bi se to odrazilo i na medije u federaciji, je li tako? Pa dakle, na ovome mediju našeme, u Sarajevu, na Hayatu, na bilo kojem mediju u Sarajevu, ako biste vi govorili nešto kritički prema izjavama, prema postupcima, prema djelovanju nekoga, kome se to ne bi svidjelo, on bi mogao, koristeći državno-pravni sistem ove zemlje, da vas prijavi nekom tužilaštvu i da vas oni procesuiraju. Vi ste izgubljeni. Vi se nećete moći braniti ako je taj koji vas je prijavio, ako ima svoje sudije, svoje tužitelje pa svoje sudije. Vi ste sigurno gotovi. Da. Čini se da bi onda mediji u federaciji morali bili bi ugašeni. Mnogi mediji bi bili ugašeni od teških kazni koje su zapriječene, ako se sjećam, do 120.000 bosanskih maraka. Da. Kada govorimo dakle o predloženim izmjenama, možemo li zapravo reći da je entitet RS podložno tlo za autocenzuru, da ljudi jednostavno svakako da se boje vladajućeg režima, godinama žive u stanju kakvom jesu i nisu, i oni koji su spremni da djeluju, da dignu svoj glas protiv, sada će još više da se boje, jel? Meni je žao što taj dio Bosne i Hercegovine ne razumijevamo i ne eksponiramo i ne predstavljamo sebi svakodnevno kao dio našega naroda. Dakle, taj dio bosansko-hercegovačkog teritorija koji se zove entitet RS jeste u stvari dio naše države, našeg života. Mi smo isprepleteni, povezani. I ako je nesreća u tom dijelu naroda, tom dijelu države, ako je inkriminacija, klevete ili neki drugi proces pravni, politički i tako dalje, onda je to šteta za nas sviju. Sad, žao mi je što nemamo toliko razvijenu svijest, takozvanu društvenu svijest među ljudima, da se na nivou cijele države bori za zajednički interes građanina. Jer ovdje je etnopolitika i agresivna politička djelovanja susjednih država stvorila odvojena geta. I sada ovim etnopolitičkim mafijama lakše je vladati u zatvornim getima nego da se radi na nivou cijele države. I onda su oni razdijelili narode u 3 ćoška i na njima imaju strahovitu kontrolu. Dakle, Radovan Karadžić je napravio veliko zlodjelo time što je pokušao cjelokupan srpski narod gurnuti u zločin. Mi moramo znati da nisu svi Srbi genocidni, da srpski narod nije ogrezao u zločinu. Tačno se zna ko je radio zločine u Podrinju, u Banja Luci i tako dalje. I trebalo bi iz nas da proizađe jedna ideja da se sad pomogne novinarima u entitetu RS, da se pomogne slobodnim intelektualcima u entitetu RS, da se razvija neki zajednički interes kod većine ljudi u Bosni i Hercegovini. Ako u entitetu RS bude nametnut ova inkriminacija, klevete i uvrede, da ako uđe u krivični zakon, onda će to biti katastrofa i za mene i za vas ovdje u Sarajevu, za čovjeka u Konjicu, u Trebinju, u Mostaru, u Travniku, u Bihaću i tako dalje. Odnosno, naše društvo će na jedan način biti devalvirano u smislu sloboda življenja tu. I onda će to možda pospješiti da većina novinara, intelektualaca nastavi bježati iz ove zemlje, iz Banja Luke, iz Bijeljine i tako dalje. A ove kabadahije, ti bahati politički primitivci će dobiti jedan prazan prostor gdje neće biti ljudi. Koliko je zapravo Miloradu Dodiku važan ovaj zakon i spomenimo uz to da Milorad Dodik je upravo osoba koja najčešće koristi govor mržnje? Dakle, taj čovjek personificira i simbolizira jednu mračnu, konzervativnu, nesretnu, povijesnu liniju u kojoj smo se našli. Ta je linija osuđena na propast. Ta linija ne može uspjeti. Ta linija nema budućnost. Ali je tužno što je ta linija poklopila veliki broj bosansko-hercegovačkih Srba, znači građana Bosne i Hercegovine, dijelova bosansko-hercegovačkog naroda, poklopila ih i manipulira sa njima. Oni se ne mogu u ovome času bez pomoći drugih građana Bosne i Hercegovine i internacionalne i
pozitivnih dijelova internacionalne zajednice iščupati iz te počinjenosti. Znači, oni su gotovi. Ovo što traje 30 godina može trajati 100 godina ako se politički poredak ne promijeni. Dakle, neko je osigurao i omogućio gospodinu Dodiku i sličnim povijesnim pojavama ovdje da rade to što rade. Dakle, nekoga obilato štiti, on obilato to koristi, producira određenu perverziju, jednu šizofreniju, jednu patološku situaciju za većinu ljudi i, nažalost, mi smo svi, ja prvi pa većina ljudi, postali zavisni od toga da li će neki patološki slučaj da uradi nešto ili neće. Zar mi ne možemo izabrati drugačije ljude? Zar mi ne možemo u političkom poretku imati druge političke ideje, druge vrijednosti, nego dopustiti da takav jedan tip ili takve ličnosti dovode nas do straha, do neizvjesnosti, do migracija, strašnih migracijskih tokova ka zapadu i tako dalje, da ne vidimo neku svijetlu budućnost. Međutim, ovdje su se rađali uvijek kvalitetni ljudi. Znači, uvijek je bilo kvalitetni ljudi, sposobnih ljudi i mi moramo među te kvalitetne ljude unijeti druge ideje i dopustiti da oni počnu mijenjati ovaj poredak. Inače, ovo može trajati jako dugo. Profesore, kome je u cilju da pusti Milorada Dodika da nastavi svoje ovakvo antidržavno djelovanje? Kome je u cilju da uopšte štiti Dodika? Pa gledajte. Područje Balkana je od 19. stoljeća pa na ovamo služilo za razne vrste potkusurivanja ili rješavanja velikih igara između velikih imperijalnih, osvajačkih sila i zemalja. I to je ostalo do danas. Dakle, očito je da na ovome prostoru se sudaraju interesi nekoliko blokova, evropskog, američkog, ruskog, turskog i tako dalje, koji pokušavaju preko ovoga prostora ostvariti svoje planetarne interese, svjetsko-povijesne ciljeve i tako dalje. I u toj situaciji mi, ovi malobrojni balkanski narodi, služimo uglavnom kao topovsko meso ili kao naivci koji odano, vazalski služe nekom velikom vladaru, nekom sizarenu koji je na zapadu, evo trenutno, ili je prošli 500 godina bio na istoku. Mi nismo, nažalost, uspjeli ovdje u svom prostoru stvoriti vlastiti identitet, neki identitet koji bi nas vezao za ovaj prostor, koji bi mi srčano izgradili u jedan demokratski poredak, nego je ovdje neprestano nadmetanje ideja koje nemaju veze s ovim prostorom. Dakle, ovdje neko nameće ideje iz 19. stoljeća, iz prošlosti, neko nameće ideje koje nisu primjerene našem životu danas, a ne namećemo ideje koje bi doprinijeli razvoju, napretku, prosperitetu ovoga prostora. A to je sada rezultat naših ropskih svijesti, našeg ropskog vazalskog mentaliteta, koji je unazad 500 godina uglavnom nekome služio ili sa istoka ili sa zapada. Sad, valjda će se među Srbima, u Srbiji, među Bosancima, među Hrvatima, rađati neke nove generacije djece koje će imati dostojanstvo i vjeru u sebe, vjeru u svoj život, ili će nastaviti da budu robovi, vazali, podčinjeni, kmetska vrsta koja će služiti tu nečemu drugome, a ne sebi, ne svojoj Bosni, ne svojoj Srbiji, ne svojoj Hrvatskoj. I nadam se da u ovim velikim razračunavanjima da će Srbija shvatiti da nikada neće poklopiti Bosnu, da nikada Bosna nije bila srpska zemlja, bez obzira što Srbi žive u Bosni i Hercegovini i da Bosna nikad nije bila hrvatska zemlja, bez obzira što žive tu bosansko-hercegovački Hrvati. Dakle, trebamo biti istrajni i uporni na razvijanju pozitivnih, zdravih, normalnih, logičnih, demokratskih, evropskih, humanističkih ideja koje će omogućiti da imamo život kakav imaju ljudi u Njemačkoj, u Francuskoj, Švedskoj, u Danskoj i tako dalje. I ako to ne uradimo, opet je, evo sad govorim, opet je do nas, služit ćemo nekome kao nesposobni, kao jedna vrsta zaostali, tehnološki, znanstveno nedorasli grupa, da ne kažem plemena u savremenoj Evropi.
Da. Evo, spomenuli ste, dakle, trebamo težiti demokratskom evropskom društvu. Kada već to spominjemo, kako biste ocijenili odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, prema situacijama koje se dešavaju u našoj zemlji? Konkretno, evo, kada govorimo o predloženim izmjenama krivičnog zakona u RS-u, ali i djelovanju Milorada Dodika. Vrlo često, dakle, možemo čuti kako su zabrinuti, kako šalju određena pisma, iskazuju svoju zabrinutost, ali ne vidimo neka konkretna djela. Da li sve to, taj neki blag odnos upravo Miloradu Dodiku daje jaču motivaciju da bude istrajan u svojim namjerama? Jasno je da unutar Evrope ili zapadne alijanse Evropa, Britanija i Sjedinjene Američke Države postoje najmanje dvije linije. Jedna linija unutar Evrope je progresivna, lijeva, socijaldemokratska, liberalna, republikanska, koja doista daje iskrenu podršku Bosni i Hercegovini, naročito u ovome briselskom parlamentu. Naprimjer, kad govori Željana Zovko, oni izađu iz sale, ne žele da je slušaju. To je meni jedan veliki signal da u Evropi postoje grupacije političke i ljudske koje nas razumiju i koje nam pomažu. Ali pored toga u Evropi postoji desnica, konzervativci, postoje ljudi kao Orban, kao Janez Janša, kao Milanović, Plenković, Vučić i tako dalje, koji imaju svoje interese i koji podmićuju, lobiraju, rade i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama i stvaraju jednu sliku i predstavu o Bosni i o Balkanu, koja je vrlo nepovoljna, koja nam ne odgovara. Do nas je da razvijemo vlastitu diplomatiju, da razvijemo vlastitu priču u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama o Bosni kao evropskoj demokratskoj državi koja je paradigma zajedničkog života bila u povijesti i sad bi neko da razvije tu paradigmu. Mi trebamo ponavljati da je Bosna stvorila Jugoslaviju. Nije Jugoslavija stvorila Bosnu. Iz Bosne je nastala Jugoslavija. I oni koji su bili protiv Jugoslavije bili su i protiv Bosne. Dakle, ovaj način života koji su ovdje živio je omogućio da različito funkcionira, da bude zajedno, ali ne odvojeno u torove, nego kuća do kuće. Bošnjak, Srbin, Hrvat su imali kuću do kuće, živjeli su u gradovima, u stanovima, u zgradama normalno i žive i danas. Ta paradigma je paradigma budućnosti čovječanstva. Ako ta paradigma ne bude sačuvana, pa ne može biti sačuvana ni Evropa, ni Sjedinjene Američke Države, ne može biti niko sačuvan, jer ako bude uvedena ova paradigma koju nam predlažu iz Srbije, iz Hrvatske, getoizacija, nepriznavanje etničke razlike, religijske razlike, pravljenje distance između ljudi različitih etnija i religija, onda će to voditi u konflikte i ratove. Ova internacionalna zajednica nije jedinstven subjekt. Znači, trebamo stalno govoriti da je to heterogena grupacija u kojoj svako ostvaruje svoje interese. Sjedinjene Američke Države imaju jedan interes sa Srbijom, da je privole da uđe u NATO pakt u Evropu. Onda Njemci imaju drugi, Njemačka, Bundesrepublik Deutschland ima drugi interes, Francuska treći, Britanija četvrti i mi bi trebali kao racionalna bića imati neke institute koji bi to pratili, neke profesore koji bi se time bavili analitički dana u dan, pratili štampu, medije, politiku, njihova ministarstva, njihove predsjednike, šta govore, šta rade, i isto ga izvlačiti određene zaključke i davati smjerove policiji. Bojim se da mi vodimo većinu političkih procesa ad hoc, onako kako se nekome čini ko nije dorastao u toj povijesnoj situaciji i onda preko medija upanjkavamo neke kvalitetne ljude iz internacionalne zajednice koji su radili za nas, a neke koji su nam napravili strašne probleme glorificiramo i lažno ih predstavljamo u ovoj javnosti. Ali nekako na kraju sve se sabere. Mi smo narodi ovdje na Balkanu koji neke stvari teško učimo, ali kad naučimo onda i se slijepo držimo. Da. Spomenimo evo koaliciju na državnom nivou. Dio te koalicije svakako i Milorada Dodika, SNSD. Kakva su vaša neka očekivanja, odnosno mnogo se očekivalo od te koalicije. Najavljivalo se kako je Dodik promijenio kurs, kako je proevropski orijentisan. Šta nam se sada pokazalo? Ne trebamo se zavaravati. Dodik i slični njemu nije promijenio nikakav kurs. SNSD i HDZ rade direktno protiv države Bosne i Hercegovine. To više nije nikakva tajna, to nije nikakvo laganje, nije nikakvo klevetanje, nije nikakva uvreda. Dakle, njihove ideje su, oni jasno govore svoje ideje da hoće da rasture Bosnu i Hercegovinu, hoće da se odcijepi, hoće da je nema i tako dalje. Dakle,
nije mi jasno kako neko te rečenice može razumjeti drugačije. Ja je razumijem kao prijetnju ovoj državi i kao nepriznavanje ove države i nemogućnost opstanka ove države. Oni koji pokušavaju da kažu da se nešto tu promijenilo ili su naivni ili su bezobrazni. Da. Evo spomenuo i to da je sinoć lider SNSD-a ponovio da manji BiH entitet neće biti u Bosni i Hercegovini ukoliko se otima imovina za koju on smatra da pripada entitetima. Dakle, ne odustaje od državne imovine. Imovina je državna. Imovina je Bosne i Hercegovine. I nikada imovina neće biti entiteta ili, čak da budem sada radikalan do kraja, to što je entitet RS, to je rezultat Miloševićeve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I ta Miloševićeva agresija se u projektu njihovom završava tako što će okupiranu ili zauzeti u teritoriju definitivno pretvoriti u srpsku zemlju. Kazao je Dodik i to da ga ne zanima šta će se, kada govori o državnoj imovini, reći u Sarajevu, da će on nastaviti u svojoj namjeri. Vjerujete li da će on i uspjeti u tome? Ne bih želio da nam Dodik bude tema. On je povijesno beznačajna ličnost, tragičar srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. I sve što on govori, to nema nikakva političko-povijesnog bitnog smisla na interes i smjer Bosne i Hercegovine u europskom kontekstu. Dakle, bez države Bosne i Hercegovine nema entiteta RS. I evo za kraj da spomenemo i formiranje vlade federacije. Kakva su vaša očekivanja? Kako će se to sve odviti na kraju? Vjerujete li da će možda Schmidt ponovo morati reagovati? Ne vjerujem da gospodin Schmidt će reagovati. Gospodin Schmidt je napravio katastrofalan potez i završio je svoju političku i kolonijalnu karijeru u Bosni i Hercegovini. Napravio je strašnu uvredu u Republici Njemačkoj. Doveo je do poniženja politike Republike Njemačke u Evropi, na Balkanu. I ovdje će biti onako kako se političke stranke dogovore. Ako neki misle da mogu preko kolonijalnih predstavnika organizirati vlast ovdje, onda znači da izdaju svoj narod, da izdaju građane ove zemlje. Umjesto da razgovaramo u Sarajevu, koje, ako se dogovori između sebe, ima između 75 i 80% vlasti na svim razinama, onda će stvar biti drugačija. Međutim, neko je bacio kost među ljude u Sarajevu, što dokazuje da vođe određenih političkih partija nisu dorasli povijesnoj situaciji, da su vrlo suspektni i da moralnu odgovornost kad tad moraju podnijeti građanima i narodima koje navodno predstavljaju. Dakle, ne možete više manipulirati sa ljudima tako što kažete neću s ovim, neću s onim, a neko vam naredi nemojte s ovim, a vi kažete ok. Dakle, očito je da dogovor sarajevski je onaj dogovor koji se mora prihvatiti, napraviti i taj sarajevski dogovor politički će praviti Bosnu i Hercegovinu. Svakako. Profesore, hvala vam lijepo za večerašnje gostovanje i za vaše analize. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama za pažnju. Toliko za večeras. Doviđenja.